ole faafetai le tofi lea ua maea o le malaga sa o le aso sa lona tolu o le fagafulu ua faatino a tatou galuega o tatau ona faia lea maea ona sii le viiga ma le faafetai a se faasifoga auā lo tatou vatapuia ma lo tatou atua a le upu faamalosiau pe ona fitaituga iai le susuga i le ositaulaga ni afiafi suga o le faafegaga a Reverend Deacon Sanele Poluleuligaga o le kalesia St. Anne's Parish Manurewa e kalesia Katoliko failo leo fatau faaleoa e tatou faafetai faamalo mo le mau faafetai mo le upu faamalosiau tai alaina ai pea le tatou faiga malaga o faia nei ia mai se foi le nei malanga sa o lo tatou asaina ia awa tai atu tau soifua ma so mātou ola ia whaamanatuina o le maliu ma tō manu malo o le tatou whaola ia whaamanuia pēr le tuam fōa ilo na tumu i lau sunga ma le whaletua le tau sia le tō vini le ali ai mai se le tau tua ino Samoa e a o te roi to finga ese ai mai se le ufolofola le ali ia tatou wala leo tau tua ina i pēr Samoa o lo whapea on tala whauta i so staff ke lope ia awal sa ilinga malo ai mai se foi whaamanuia atu i tō finga pe on tō fia i lau a fionga i le suita i taifono o le Justice and Peace Commission e kalesia Katoliko au kilani pe ona iai whaftai foi tapua inga e kalesia Samoa le ngata le tatou nua o te rone ai ale so se tafar ke lope o lo whapea on tapua i mai ai whaftai tele la ia oa mai le so i fuanga ne afiafi vane le salanga lau fionga tuatuali manui a meo whaftai sau ye foi le po les farai le talanga le whaingalo tu foi le gospel choir oi mana ia po ia sia mai se lava taimi nei o le fo launga foi le ia le fupongau ia o tatou ali toe tatai mai e tonu foi le ia le ola tapo o tangata tai mana so si au nang o sa ninga la le o gospel choir le fatino le ia le tai la e au ainga musika ia le fai mangi le e kalesia Assembly of God Samoa po Pacifica Samoa po Pacifica Samoa tai mana ia mana ia le fatu fala inga po ile e toi te tai mai e foi tonu ia ia wa pe aka ko fale ko mai le simia ia ale ale sa po ku le siku wala fa pe pesele e la ungol pesi na tonu ana no coaching mai la le fumari le tala na se tu kastena fa mai o le u pese o tala fa ia o fate tainga pe o le lo matu tamai la ali to mani em fai no tanto fai tau recite ia pe pese fo to mana ia te ia o nanga fo ia mana ia oi o lo fa wala ia o nei la le po mulmuli na mata le spaliti a le to avai la ia le easy quarterfinals next week. Mahalo, mana. Mana ia le. Pauale le tulanga fole ia o. Ona e to telo tangata le loa ia le. Ia. Ia o foi ha uia. Le venue le fatino. Okay. A o nai le Assembly of God ngai mangele. Ona lo i tauling wala wala. Robertson Road. Ne ai oi. Ferguson, ne. No, oi, te tonu me vole kuai. Escort de Camilo ai kuai. Kirkbride. Nga e kuma. Le no foi le o. Se dai o ai. O fio Camilo su. Ya, mo man ko le kalali. Allo mo ko e len fasingo le fe fa nga se ko fa po fe me e fa se ko lo api on, go sa on. Mo o inala e a foi nga le ina de meli nai. E fa ia ia mana ia le ina le me ole e mo ila to foi Andrew Baxter Drive. Lei tua, nella sa. O suo kai? Avi ele finangalo na ai.
Ia. Pe ona sau noa. Ia o le toe momoli ina mai ma le whaamalo si au. Ia vi ia le li whaftai e la tau whatino ina le au au nanga matango fie. Nanga ia. Ia le la sa au ai. Sa au ai. Ia e ngau il ponga ia. Taro leiva ia. O kai me moi kame kia onga. Sa. Ia. Tu sa ta me tia onga matanga sa whainga lua. Ia ia usu atu. Lai ato. Lai malos. Lai malos. Pe whau na ia lau fionga i te sui te teifon. O ala ni ngā luenga neva ia so le. Ale Peace and Justice Commission. Ia. Oi, se uka fifu e whaikau. E wale mea research. Ia whaitau. Ina ia le leis ka penga nga fo yo me ave le submissions fo ia. Ia, mo swing o tula fono, ia malango PTT. Ia. Na ave las to submission i school lunches fo ia le. Ia. O le simele le ta pena ni ave. O tai au le fa matai. Le fiafi. O le me vo le tulanga fo le disability support services. Sa o le o tipi uma le funding. Yo tipi fo. Ai tauna mana o mena ai tauna so ani ta so tunu. Ia, e pe yo. Le disability strategy na implemented at a ministry, I think it was 2000. Yeah, fasile tu. Ia. O te lau me o la to wana. Sa mai funga e ve ma guidelines funga so song. I kan ka fingalu. Ala la wo ko ka kipi el vai no yo. Fama nyanga fo ia. Ai tato vai fo ko so le me. We encourage me la ye. O le pe pa ke kia. O le tupe fa tau fa ruina. O me la ye wa ma ka kipi la vai. So so ani fo ye le e support le tanga te tonu. Ainga. Yeah. Because we try to funga le support ka independent living. Ta. La manga o e ave ko residential places for you. Wai e tongo fo i lai tua. Pe me na ia so ia. Le na no fo mai fale mai per fale mai fo ile sai i le wa ile Unicheck. Le i Mount Albert. Okay. O ngala lengo le fale mai na sai ai umai la to. Ia wai ke. Tulanga fa pena. Ia cha tele au na. Na tapu nia la ia. Ai lango le independent living pena sau no. Ia. Leo ai inga po o la to wano foi la to fele. Tau fai foi le o la to tu tas. Ia. Ia ai tele tu pe alwai. Io e tele tu pe alwai. Ai a fonga le. But o la to wana o me lam tanga. That we have to vai fonga ni tulanga foi. Ale foi la kosu. Ale la kosu. Ole, ai te mea o whangalonga i wa ngau i le ministry a. No whaia ia funding se kei minga ala ki whangalonga. Nga ki whangalonga. Nga encouraging ala ke lo providers. Tama whai implement pe develop se Pacific framework. Moia ilas ka kofren. Au ke lam ka alunga lui. E so swani na e support ai tanga whangalonga. Wa ingai ke le so songi fole. Ya me se ainga. Wa utura fo ai tonu ai. Ia au tau fia e tanga e mo ia le vainga o tato nga no le tau singa o. Ia o la tunu nei e tau ana earn sau tu. E le mafailanga alo ia. Ia le makanga luenga. Ia po le malu. Pe e kango e site mai ma quote mai me ia nga develop lako. Ia lato. Ia wa mena fai lato. Fai lato. Ia lo fangia le tua, fo ia tul poto mal la mai ia fo i. Io per me nga to fia i lo. Au sunga al fa se mai. Fai tau. Ai lo manu ia me uma. Isa o ele sigo inga. Ia mangi si me fai kau ma ko ia. Ai ya. Ia la fa fo nga Samoa, ia la fa fo nga ne fiafi. Stasio au na le tua, o fa pena. Nga lue fo ile ngata ile to singa to vini le tua. Ia lo fa pe fo nga nui la tele pe ona to fia ile kalesia ia o le sui komisi tai fono o le komisi tu fa si fi ngalo ia mta penanga ia awala ngoina mani le langoina o vaenga ia fia ile society ma so ifuanga la tele ma o pe lo fia fa tino ia to finga ele fa no fia ia lo mal fatua ia wa fo to si to vile le tua ia le vinga le se fa sta ma to fia fo mai
tua te ata o te apol kalame ne fiafi.